Haki artli ke jelakai ke beladap cokri Brazil. Haka jingkon percaya ke Morocco hak jelakai ke Beningkong. Haka pagri Brazil kala yakhano da shigol la shigol. Berkom juru haka jelakai ke ba art persya ke Haiti. Haka pagri Brazil kala jabno ya ke Haiti hak ni ke jelakai ke ba art da laigol la non. Habara artli ke jelakai u Neymar jamna laban mi madan nak tagri Brazil. Bat kala pisosi ikinong krisyan ki barat pa jo Neymar. Marki kwa hir pasaki ya ke jelakai ke jo hapo madan. Nakalang jong ko chungkri Brazil u Carlo Ancelotti la penpena po Neymar masami madano haka jelakai ke bakhadu naga group stage persya ka Scotland ke salong haka arp santrik haka po lashteng mestem kani kala penkemen shikat da ye ikinong krisyan jong Neymar kibla kwa hir pasakino ya ke jelakai ke jong ya kani la penpena do ko chungkri Brazil Carlo Ancelotti haka bala ong po Neymar undana haka jaka kilan nadula syaka sengi ringkat pergi wepat kiralakai cukri Brazil. Habangi pa syaka jelakai na ke grup C. Ka Morocco kalayo 6 point ni ke RC ni kun. Kari Brazil ru kalayo 6 point ni ke RC ni kun. Ka Scotland kalayo 9 point ni ke RC ni kun. Kan pa ka Haiti pat kampas mio point ni ke RC ni kun. Kumta kari Brazil kadan kampanye kun tingit. Haka jelakai ka bakadu persya ka Scotland. Pat ka deru pan job haka ni ka jelakai. Pan pedikna pakan rung syaka raung ka life ar. Kan pa ka Morocco pat kani kun persya ya ka Haiti haka jelakai ka bakadu. Palada ka Morocco ka job persya ka Haiti. Kala dikna pan rung syaka raung ka life ar. Ukos yung kari Brazil u Carlo Ancelotti ula ong borafenha. Unam laban mi madan haka jelakai ka bakadu persya ka Scotland. Namar ka jing sitam ka jungu haka jelakai ka baar persya ka Haiti. Kumta un mino do Neymar haka jingmi bujli naka jaka ka jungu. Bat laban tip lanu rafenha un mi madan. Henry udan pada ka jingkermen bo rafenha undan ka baka tim haka jelakai jaka raung ka palaipar tada kari Brazil ka poi jaka raung ka palaipar. Semua bapa like pat subscribe. Nak mentagi we pagi kubor ki ban sawan. Kuplesipun.